Parte sanulu resingen. Jesus hari fali maromaknya fatin. Loran ida, Jesus lao liu iha templo. Tuir lolos, ema ba ia fatin ne ho dihasoru maromak. Templo ne laos ida nebe uluk salamaun hari. Ida nemos laos ida nebe ema Israel hari filafali. Lae, templo sirane rahun tiona tinan atus ba atus liu bakutuk. Herodes mak hari templo idane. Ema Roma mak foti Herodes sai liurai. Herodes ne matenek ifilan sai. Ni hari templo ne atu halo maromaknya povu kuntenti na fatin. Atu nune sira kumpri nia nudar liurai. Bain hira Jesus lao liu iha templo ne. Ni hare ema fan hela karau, bibi malae imanu pombu. Jesus hare ema kanten seluk, tur hela ia meja kasir. Hare buat sirane hotu, halo Jesus hirus. Tuir lolos, templo mak fatin santu. Ne fatin ne beho di halo sakrifisio ran ba kasus salah. Mai be, templo ne, sai fali fatin at ida. Ema mai atu bukan naran det, itau osan barak ia sirane bolsu rasik. Sira la os mai ho dihetan perdaun, mai be halo fali salah. Saida mag Jesus hare, halo nia hirus tebes. Entaun, nia halo buat rumah kona ba ida ne. Nia dudu meja kasir baku vila. Osan besi hotu 6 kari. Nia halo rota ida, ho di dunisai bibi malae, karau, imanu pombu hotu semo 6 kari. Bain hira nia halo hela ida ne. Jesus eziji. Hasai buat sirane dok husine. Labele halo hau nia aman nia uma sai fali merkadu. Ida ne halo ema hirus isirah kilal falinia. Hoi, o hanoin semak o. Hatudu evidensia maami katak teebes dunik o makar fatin ida ne. Bain hira Jesus rona ida ne, nia kolia holian makas, para ema hutu bele rona. Halo rahun templo ida ne. Ia loron tolu nia laran, hau sehari fila pali. Rona ne, ema hutu-hutu nenok. Nai ulun sira ia maromaknya uma, koi siranya ulun. Sira takamatan, isira hanuin. Mane ne konfuzaun duni. Ikus mai, ema ida husi sira hatete ba Jesus. Han tempu tinan hat nulu resin nen ho di hari templo ida ne. Mai be o sehari ia loron tolun nia laran det? Jesus lahatan. Jesus lao sai det. Nia maklos. Ne ulun sira la komprende sai de mak Jesus hatete kona ba maromaknya fatin spesial. Templo ne be ema halo husi fatuk ne, la os maromaknya fatin tan ona. Jesus mak maromaknya fatin spesial. Nia isin mak maromakne templo santo. Nia ran mak seselu emane sala. Nia dia kliu duke fatin ebe Solomon, povu Israel o Herodes hari. Ia lorong neba, la ia ema ida komprende kona ba Jesus. Mai be, ia mane ida hanuin katak nia komprende.